iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manan. Apay nga karasubli ka? nay, apay adamagamaday. Nakaskas daw ka day no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam, kunak. Ay, saan mo nadamagain? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmag nakakadilatan nga awan masnop a papanam? Napay ngamin na kayat mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay tinakita kabalasang. Ha? Nakakita mi ti balasang ako nam. Ibaga madagaos, tayo nakman sirpatay. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang. Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sur-sur ka la, sur-sur si Kakwaraw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha? Agsibaw kan agapit iti bangkagyawang kail. Inak ngamin agpasada. Hey, day tantumit sadot mo. Day tala pasada-pasada ti bagbagam. Awan mo nga ron makita kwarta, may mapasadaan. Adamot basit Adamot karga ti pitakak a 50 pesos. 50 pesos lang. Kasano nga no makakita ka iti na pintas a balasang. Ada pangasawa mo, you know? Si kantumot din ati aggastos para kanya kang Ay, iso nga ibaga katulungan nakap no, ada pangasawam to. Umay kanto ka di tulungan, noeng kaaglako ang kail. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikargan, ta iti mapaglakwan. Ay di nakman lukulukwan. Dahil pagbalinin akas laubing, awan manaknakim na. Gumatang ka man iti lakok a prutas, Kwarog. Anya ka di ti prutas sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Anda ka di free taste na. Dapat no gumatang ka Di la ko ma-free taste, ti kayat ka. Naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakok. Awan ngamin kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam. Kasano nga da kwartam kat di ka mat ngami nagtrabaho. Makapasandot mo ti nagtrabaho kagawad. Edi simmadot ka ngagtrabaho. Simmadot ka kadimot amangan. Ay, saan mait kagawad? Di kamot ka no agpaspasadan, Kwarog. Makabanog mo ti agpasada, antay. Di ka kadi masikuran nga awan kwartam. Ikandak man nga ro di ti kwarta kantay. Apay ko mga ikan ka. Saan kamot amasakit tapno ikan ka? Ingkakit di agpasada tapno adda kwartam. Ay, adda ko mamababtuog aswerte. Mamati ka iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabtoog. Agswerte aktulay nga antay. Kasano ko mga agswerte ti saan nga agtrab-trabaho. Apay ngay masidag ka dito ayan ka, usi ka nga ubeng, Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka dito Manong. Adda ka di or-urayam? Awam mait. Nga magur-urayak man iti grasya. Barang adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo ditoy. No saan a disgrasya? Kasano kumadisgrasya ako nam? Awan ti sumangpet ditoy amang tad iti kanam. Taawan mater aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kaskalagsa o abakit Mano ka dititawan mo malaw? Agawit ka kita ni Jabalayaw. Damag ko akursunadam kano di balasang ni Paris Sibyaw, Kwaraw. Ni ka di sa loud, ngaglaklako iti bananak yaw.
tatapulaon. Wan, kwarog. Kayat mo ka di daya balasang. Aramak sa ngagpaiso bareng kayat nak. Ibag no kayat nakadayjay kat sadot kamait. Ha? Apay kumati na kayat kat nataarak may tata. Nataer ka ayamait. Ti kinasadot mo mat ti agwarwaras dito'y kabildatan. Isu nga awan ti mayat ken ka balasang. Ha? Sino tinang ibaga iti kasta, tatapulaon? Masapul pa'y aya nga ibagak no asino tinang ibaga. Haduda mo't amang ibagbaga. May sapay ni Parisibyaw. Apay nga minanagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibyaw nang ibaga iti kasta? Man, tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka una na tuyang. Adda ka di masapul mau, takas laad da ibagam kwaraw. Nakitam ka din ni Salaud no nagawi dahin. Inak man sarungkaran ni balayda. Ah, itaman pa'y anak kalagip ka amang sarungkar kin ni Salaud. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni Salaud. Nabayaga ngaglaklak ko iti banana kyaw. Itala nga makitam. Nga raw. Ay, masiguradok nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti banana kyaw. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwarta min to adwa ati kwarta ni Salaud. Aha, kasano ko makwarta yu adwa? Manong kwarog, nayaw-awan kan samad. Pagkunamot na yung awanak. Agturong ngamin ije bangkag ti dalan, anaturong mo. He? Sigud mat amasadot ka amapan ije bangkag. Isong awan na ka na yun ti kwartam. Ha? Kasano nga mo ngawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abay pinakibiyangan ti pitaka. Saan ko pinakibyangan, Manong? Kinitak lang ang idinatinag mo. No adumot lang ti kargana. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka? Abay nga ron na kinitam. Inik kang kangaraw, di ti pamalubos mo amang kita. No di mo kaya makita ti sabali ti pitakam, Manong Kwarog. Alwadam, tapno saan amatinag. Imbaga, taing sublik pa'y, oray awan kargana. Yay. Kwarog, naggapukan samot ijay balay da salod. Unantay, ngamjay mo't lako na ti asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikaswan na ka, kat awan mo't pakairanudan na ken ka. Imbag jay lako na taad da kwarta na numakalakaw. Apay ngawan pa kay ranudan na kanyak, ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilakaw. Yan ti mate. Kaya't mo asawain, napatpatag tila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam, ajay lako na ti as-asikasuan na, tamairanod ijay. Si Kangay, anya ngay kumati pakairanudan na ken ka. O di tulungak iti trabaho na. Tinulungam ka de, idinapan ka ije balayda. Saan tasan kami pa imot nga agasawa. Oh, impakitam kumati kababalin mo, idinapan ka ije balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Ay, uray asino mo't ababai saan da akayat ti sadot. Mabalin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida kije balayda manang salod, Manong. Ingkay tad kan kuana da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre? Kwarta ka di, Manong? Saan? Surat da itaoy. Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balayda. Iso nga ibaon nak, Manong.
Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanaon. Mabain? Wano? Masadot ka. Na, Ha? Ada ayamot ti kasta? Agaram? Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak, manong? ha? Ditakan? Yay. Ay, nadamag mo ka din. Dakil kanugayam ti urnong ni Salaud. Babaan iti panaglaklako na iti pananakyo. Sikakit, awan pa urnong mo. Ay, mapan ko man kit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na ang kail. Ha? Ay, di ka lang babain. Diyay la urnong na ti makagapaw. Tapno armom diyay tao. Nasirip to'y ka na kamangkail. Masapul ti sirip itapanawain. Tapno adda pa kay ranutan. Ay, saan anasaya at day ta akababalain? Armom diyay tao? Saan mo mat ngay ayatin? Tilagayam urnong na ti prospect no? Kasta? Di mo't masursuro ti ayat ang kail. Kasano no din nakamasursuro nga ayatin, gapo iti kinasadot mau. Oh. Uray basta ka na yun nga ikan iti kwarta. Ay, laglag. Awan puli tayo akasta, Ay, nagluko kan. Sikakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Oh, anya nga'y kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuam tapno di da ka maunaan ti sa balay. Intantuman kitday, tatapulaon. Ay kat, mangawit ka nga rod iti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo mo't kan ka. Ha? Ay, day takot nakawitak iti saba, mapanidya balaitan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka amapan ijay balayda. Jak kayat niya gawit iti saba. Intun kwan, ibagada akas lahak baka sa nakawit iti saba. Ibaon mo man ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay ngay, adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mo't anapan. Ay, masadot man siguro Naglukon day jay akwarog. Sadot. Manipod ko na akayat nan ti mga asawa, isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na naan ni salot ti kayat na. Kat no naggagay, day jay abalasan. Mamati kamat akayat ni Salod. Ay, amudan ti kinasadot na. Sa una lang ti kunana amapan na armud. Ay ngam saan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang Salod, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, katjak pa'y mo't inaram. Ang amintun rabay, mapanak tarmekaon. Nagladaw kat day nga ipapan mon, Manong. Abay anala daw ako nam, kat nasa papay mait. Rabi ay, ti ipapan pa ng sarungkar iti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tanakitak ni Manong Kiko, at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay, di na sayaat. Tada kadwa na para away. Tayin to nagasawa kami. O di ibabaon kumot day taki ikaw. Sana sakti para away. Mabalin kong tupay, akisto-kistungan ang dayaki ikaw. Ay, agninong kamay, agninang kamay, ni Antay. Ha? Sino ti agkasara pagninungan kan pagninangan nyo ang gail? Daki ko kin salud. Ha? Ay, nangayad kanukay, ti kalaysadan to ang mapasama. Abay ngay. Ha? Kito para kanya kumani sa loud. Ada ka di aramatam, nga kalaysa, uno pang ikalaysam kin kwa na. Ado kanugayam ti urnong ni Kikaw, baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawagayam ti kasabaan na, di ta kabangibang apuraw. Oh. Kayat mo asawain. Iso ti paggapgapwan ti lutluto ni sa loud asabang gail. Pwede.
Ay, ingkakit agmulamit, tapno at damat apitang mailakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na ram? Aman nga rudan tinamnama kini sa laod. Ikalay sa mo ni Kikaw. Ura inaram mo. Sigurado mo't la adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Aggagat ka na. Tapno makaasawa ka mo't no kayat mo. Ay, Kwarong! Kasano amay-ayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Aggagat ka, tapno makaasawa ka. Ala, sige! Didon, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay.